نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وباركت وسلمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد الحمد لله أمي الله سبحانه وتعالى تنو أمانغ شيرا وكرا كرا يا كافو أرمدي مانغ تيدا دوغلا فوي كلينيا بويان كانوا كم فنا كرا على ودي لا إله إلا الله كذا كعلى فبدا أرمدني سبلا كمو فرافين أنا فرجة سبلا أنا دوغمنا فم سبلا نما فينا نينا فينا الله أكبر فم دوغمو نما فينا نينا فينا جننا كلنا قولي كفينا جيجي ورفنا min se nani min daga cha pango min bi pan kamana min fu adiska bedara adamade ka here kama adamade nafa kama ala fe aywa kuma bunya atemena hake ka anda da no mana anganga anyire beni di ka anyire besara ka musaymo tenduru bi tabbe o jiralimo masala ala mbeni turule fli goro adamade te turule de bi tabbe mo o yara tega nemo barakata koy ngani mbey ini wasadula wonna ni wala ni sallallahu alaihi wasallam atorla nyenna abora afalla nyenna arafa sumo fe araba dumbe Allahu akbar kada fa adama de amadal fa fena abisungo kelete yani ka do ka hera bala fan na fasubla kata abenana wona ta fasumo mato Allahu akbar ala na sedamo abaya faro fasumo fasai mama ñina Allah subhanahu wa ta'ala fe neman baraka ko jidi Allahu akbar ala kray nga ko ka heneni baraka ke awni ala kra kanu ko na ka sahaba min nu singa na fa ko kabru noro Allahu akbar foyte nu modu mo ko do fe a chemana musuma ani salatu karawiye kada ko kra ala kra sina bolo ye ni jigona ko lo ba sina bolo ba tasro amma ma ko ba no gara dina bergere fola dabo yanga jamano ka nu fona torla o nyenna o gona ka bu fasolo gora ka bu wulola ko kada ko to do me dugul sumsumro wasro bongo del lamina fona joko ine komming me maka ango saballa mu yina o kra minu na la kra no fe la kra ka do no fe o kra la kra sina bolo de ya ما بفسوا على الذين تبعوهم بإحسان إلى يوم الدين. سابو كرا لك سينا بلو أكني نمي أكون تشوفه أنا تالك في كادو أنغا توربا منو نو لودي كنا دينا بيرجع تقول دبوا يانغا جبنا نونغا نو وني كرتي ويا كنو نياتي ويا كنيونا بولتي ويا كنيونا. نغالا كدمه وي توربا مغوي. أتورا كولشي تقولتلا أتورا نشي تقولتلا أتورا منتج مفرد تقولتلا. boli desara koroti desara nya desara dere Allahu akbar dabal jugu desara kada kan mbe donunya abe bala ga masaya kono o desa keraminge o kuma weru ya jan ga bin ga tige mun na ma ndai na ko ko ta desa kula aw manga desa men ngele sade o kuma olu weru den nana silamena u yereye kuma karaba koy aywa weru nan ko boluye ko ga jeni como folo aywa como dunu folo como dongelaw como brufelaw olu yoru de u ka barabla pew ka fo chena won mo mi ande gara lobi Allahu akbar fm fenyedre aywa akola jible to doy jamane ngono ya hatti sagana ay manda la jible go la ilaha illa la kamalu ka melegele mauti la ilaha illa Allah Allahu akbar onge la jible no alere ko ko moyo fati no dra islamelo bi munga ko jasrane aba bedo Allahu akbar asuzubire annega bire ay aba bedo Allahu akbar ona nyono bachama malikuno ya weru sonade ko jongala
sigatala fengu mambulo abisi kodolaw ay ngan chana ni masangala kai kuma daguna kelena weru nana u yere yede mati ma karba ka do silame ala Allahu akbar ni de menge fenga abe mulo chugo mi ni nyabla ni abla te atna ko kana wa chama mina na tay ko kromo ke ka jeni ko mo shiri muro kan ay du chama dubi ngani dugu mi ngonna abina ode go ka obuna no ko bula araba jeni ka fo shiri muro tarabba ka dum kika bulbo abara le ziya mo ke atoke ko may muhammad sallallahu alaihi wasallam abuli ngam so bi woro de funde alka dalawa ala ko mohor mo fala tasbul ladina yaduna min dunillahi mohor be ga jomi non batune min ala tegelenye kano jom nani jonnu mboya kadaka udali mala ni ulu doya abina fo yu doya ono kara ufana bina ala nene eno feda no kara jotala o ma ala kara kangara bindara ala kara korona kono kangara dale do ambe jotigi tineni joyra tineni ba wala jotigi nana na famu arabna naka joine e ba jini ngare ka tasma do ala o mo fo ma yala ka nunu ma kati sallallahu alaihi wasallam alhamdulillah ma aywa ala kirana maga minen men na kwa ya fara fasai kuma mango ya fam buli ko so bul bi oro afoni sebo ye mo hor ko tay ngala kelenya unda ngala u chame de bi oro ke so bi oro ma se ga kelengu me way ba so mo mor ga ngala ni se bay ko mango unna na wira fasai kelenya ke so bi oro kenye o kuma na lo mewa la ilaha illallah muhammadur rasulullah bara ingrata mamma bugo shama wuli ko ba fa do sira ka magam lo wira ngulala kana ala karama ko mashiki tenduru ja Allahu akbar alhamdulillah aywa kuma alhamdulillah bi torwa ko lastigi no fole ko fe aywa ama fo mali kono an mali ko lamba bele jeleni assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ala ka kishi ke ne na o bele jele garsgay mi islamin de islamay ala kara ka yamara do kwa ni fulin cerde be mamin do ite mamin do kada ka dowdu Allahu akbar ala ka kishi ibi mamin fu akoro de ite ala ka ni ro ka kishi afana ba fo wa alaikum salam ma sene mo fani ngan yawa ni da kuriya manare wanne re ka laini ala ka era ni ro ka kishi fami to men ngaba Allahu akbar waslama afulige kai ni to ko mi mala okore nana ni ray fasai aslam ana na yere na magan jakoy ni re to wadi ikanga do blonda mi fe aywa afo mo kanu blonda la ilaha illa allah fe manga kanu adama de fe foka tay te tura e fona kala o islam do nga da kure o kore kanu de jakoy atero ne la ya turi koro de e adama de ni asrati bulo hokuma ngwal nyumando ala wal nyumando de tabe tendrumo hokuma kono ya soro ne ala ka nyuma kende ki labo bi ma wele e ko te kanite turni kanite turu fiyo ima wele ngana ya soro e savela e dugumana e konona e re fa be ni ga kalfa na nyamba mine kanima fo ni nabe ngaraba e ne sarabi bulo wa o kana ke fitri ngole ma tendru ngumyo de ma silama yɛrɛ donga o bulonda dɛ ko kanu nganu ikana jago te koy ni ala ka nyuma kende ki labo kana na fiu dine shite du gologa min donga ay kanu fo Allahu akbar ka foli ke kishi aywa ka to yɛrɛ ke nana nyira fasai al islam Allahu akbar amale bawo ni donga kera kanu ye foli kera kishi dine ya to kera nana nyira amal make o kala bam o yobomi kala muram minu ngira sala kera chugodi u bagara la kera de mo kana ni kokore munate turto ila fana ba fle koy Allahu akbar asaballa muina foka fosobla atlaka fosobna nga ya faru mo fasay alhamdulillah aywa
o bita foli ngo fe ma bena boli femi ngabi aywa akakuna aywa akakuna kala o fe jimenye aywa ko kira mali kono Allahu akbar kabini ala ka dugulo dara aywa ala kira kana na ka dine fo ka ta se bimo anyono make dugulo faji Allahu akbar fo mali Allahu akbar mali aywa akaka na yewa kada ka silama jamanaw aywa no bi jate ubi mali fo ka silama ka cha o ko te mawro te silama ko we ni mi ngarani na kira kundo wari aywa o dimiti ma soroti na kira burkina o dimiti ma soroti aywa na kira Sierra Leone na kira Guinée Conakry nak ni ndafa jamana fa fenye abega silama Allah sule mali Allahu akbar na ngara ni dugu dola aywa adimiti mamine yando akono wati mamine Allahu akbar na yere kira fara jamana wi Europe na nyona nu olu te silama do fe wore koy yando udimne bisinga kodo kede udimi silama ko ko la kasiga kodo ke Allahu akbar o fana ti ma kaba ko yakada ka utashi do on ga nya shino dugu no e mali Allahu akbar ko me gara kono aywa amadu ko mashila amalma do ni ko ambalma ambe malde undi wa ambe be manande unyi yando jogo ko mo ko aduna to nya ko ambe mo kew ana mo ko ta mo gaw o be mo de lawo Allahu akbar o kuma an shiti na fo dobra sa wala kana koy ay aywa hal muhammad yara sallallahu alaihi wasallam afana mo gaw ni abanyu ba bek ni jobo dala de Allahu akbar o kuma ka kina fo dobra sa wala dobra duma ni din la ambe kele ni de aywa ndako ya kele na kamale do sorla aywa kayira to fo ka disi goshi ka kuma ko sebe aywa qur'anu mi no ye silamo bele jele ka gafe mandi gafe kanne Allahu akbar muhammad mi no ye je silama bele jele ka ma kanu ne ubu nifla no fe ani al kaba aka do wal siran nuno Allahu akbar Allahu akbar o do wali aywa asigiroma asna ka arma de dawati kada ka yi save la takada qur'ana ka ya Allahu akbar kala kuma kante da kuriyan la gushilin mi daw ka yo daw ka qur'ana da la ka kuma ka tsaka fuyi gai Allahu akbar Allahu akbar ale klef la ka kani fo chef la Allahu akbar ko cari jebe ko ye farafin ka ye faraje ka aywa gra 28 octobre tade 28 octobre bena juma do andum Allahu akbar o munane dana alkabala nganga da muhammad ni qur'ana yare konte ala o ye furuba ala de ala ye be ka ala ye mamuna nye ko bari akuma tangala Allahu akbar o kuma ambe tayala yo ya ambe jeyo ayoro fo mo alhamdulillah rabbil alamin nete silamo kele ngala ye o kuma wole ni ambal make kado ka fo octobre kalu eto novembre kalu octobre kalu klebi saba atla ka video flanange abe ka wala ki kado ka fo nyemi vo chedo aywa kabna ni suna ubanzira ko qur'ana ya ala kumaga ko ni kojugi ni dai to aka wala ma yesi daga wala ma ni ni fenda ko atawari kojugi bisra wala ma bisa ko aku ya anzira ko ngalo no qur'ana ta ala kumaga Allahu akbar ko ne ze daga jumado Allahu akbar wa vle ni ebi aywa foi makena Allahu akbar
ma fondina sagoy ngota qur'ana no de kuma qur'ana inte ala kuma kan te foite ay muhammad ta to mo na'udhu billahi o ganga na mu kawndu ana abubakar umar kasinga ana aisha no kakbe do ya ko ra wonnay tuto flaga sisa yo ke daji tuyi oh ceeɗu ni ngomi ngera aywa danga cama sana danga cejuguba Allahu akbar nga ala ko subhana no kera kun aywa atiullaha wa atiur rasula wa ulil amri minkum ko ma jugo ci wani kuni su joko ma go ci ka kana singa giri ka kiru ko tajire ka ni su joko wala mai dimi ko jugo ka nyemo atwade ala anaka ci de ani nyemo Allahu akbar o ci de tanjala bi masangala o haju ko yumi aywa o ulil amri minkum no ya kan nyemo wi dina nyemo be aywa jamana nyemo be ulil amri minkum la de ta jando o kuna kusku kira bekana giri ki ba ke yere ko kada ka do no kera do dimi ko jugu witame hakaka do rundi so jago jugu witame hakaka ko ma ala ko mana ay nyemo ka hakilla anu ga fiye churu la jede aka barakati alhamdulillah opma aywa ni ngaramige aywa danga bele ba sigiroma sabani fo ka caya ye mogoru dusuli ko jugu kolosil maka blew Allahu akbar bes naka minye aywa silamaw u doyara Allahu akbar u dusu atwadi adabara kama ku lanyini u kila tigara Allahu akbar jamana kono silamaw kacani jekulu tawe jamana min gono benye o yoroy Allahu akbar mana dakurunyo kon bora dimi aywa ma kilingile ve do ko ma kanga fade aywa musoro do bora amnu muso ya ananga hinengo natbe nay zo ama asko tike oh ni ay ala ko naso raka nyemo laje ala ya do ni atura ko bega itafara wala bega itake ati boñ ma fe kuy wallahi jalo kama mana aywa Allah subhanahu wa ta'ala ka o yamure yin niko ibo ta ka ko jugu im lay nye korosa Allahu akbar ibe famiye kelet tigara jeni volola Allahu akbar o kala ka juga bay Allahu akbar o kelet tigara mina sebo ye gatame beka o jeni ni yo famu bisingi tabla e gat fa konote e jeni e borami aywa aka dakuriyana ako kurane ne ta ala kuma kai ngalondo momon ka fengan vle ka zeta kani kurane tse ka foye ama fo selamo tse ka fengala la koni aya do selamo tse ka fengala ako kurane tse ka fenge ala kuma kante Allahu akbar o ma kala nyeshina jini mo aywa ala de do furuba ala wala ta selamo kala ngala ale ko de kurane inte ala kuma kani wa koni se daga wala me goju kala ni ma abunya si ka ko yure kan galondo o kam atla ka segi ay se la daka ya to juma do 28 octobre katla kana 30 octobre katla kana segi dayi tunga ka ka fo nyake kamini juma do foy manzoro aywa ala kuma kande aywa on ga dusu yere gongo jugu ni yore ni ngunna mola ka fola kele tigere minye de o ye ala de eternete folo ala de muhammadu ci ni gwara muhammadu ci imala dalayini ala ko ale ko ne e ko jeto yi o kuma ini jeni me nyona o kele kun folo o tigara ala la
jeni ya tiga bae Muhammad Dambélé akara dugu jumena Bamako be jamana jumena be Mali no ala ka danga na ko abi nasa Dambélé tito Bamako tito Mali tito ye danga buya ko dugu ye kele tiga roy wa ye ko buya roy nga minga nga fama on ve Qur'an ya ala kuma ganye Allah subhanahu wa ta'ala kasiga kina fo kuma ye ko 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 bisinga jira ko Allah o dimisinya bara yo ala ta kete sanastadrihum min haythu la ya'lamuna ala wada mo Qur'an ko mu halaki don tad ku be ka halaki yere ko ala kala dadi o kuma ce kalami dige aka guri jiyemo aka guri malimo ala ya konte ay seda faminga se manga daka ay day tu faminga day manga taka misi aka adanga aka bo dukulo mo kumate tiami yake kumate okara dugumna kumate okara jamana mina ay kungo se bemo o ala ko ayne dala nyini wa ayato mo ne ka halakli mo ke don ati wa kala maka ba ka halaki re sala ala kra nyana mela aywa Abu Jahl ye i kale magangono de ako Muhammad taala ka cidenye Abu Jahl ga yatime deni kanam an dulokola duruti ka dugu benyami ni cidengo ba ala karam ala mo abe on atwa taif ni maka olula maba do ta umni maba abe do ta una nga yatime deni fosugo ka puma timine fini ma yera tila ye jugoti ma nyem bo kata ta ko ga jiro kuma lay tulunga lay wa ni ala kray cidenye ala ka kabakuru ji ka on mo nga fa ni Abu Jahl kanu ce kise glen dalay ni asro arama dum dusa Abu Jahl yo foyro mi kabaguru singa bo sabe kaka kun toy nga subhanallah ay ni gal gada kara chogodi ale ni bo maga salama da ne katla ga nyine ala kirana sandan ko maga sandan sabana ka soro kata madine o ko fale nyine de kway ko puma do fawa subhanallah aleka o kaleni ko ni cedo ala ka kabakuru jigi badru kelala ala kira sallallahu alaihi wasallam ay akaya flatlika ibulu faci kemina ka fili ala ya to ka sebela ka Abu Jahl ga danga ayo danga min do odo ala kira ka bulu faci ke kabakuru bilbil ba gon mo chamay ka kafri ma bakli ku kangari ka gala ko kari ka ko kari ka solo kari o mara mi tezira mi to walakin Allah harama hati Abu Jahl era turala kadaka addo ale ko ni da kam ma falaw de ko kata ko ala kira ko kata labanya na ala ko Abu Jahl ne ka jonyo mo jama ma woro musoni yatimo la setuye neti la baji maga olu to ide sona ka bo maga wa way ka tangani farakuru bi jigi de Abu Jahl ko nyina na sana sadiru min haythu la yalamuna aturai selama ma fuka fem vo aywa abaw do ko kala gasinga ke jomo tala kala da sai sabali ala kasuma nga no kaide ay abulu da dusula masangala kasuma nga masangala no kai mali selama ay abulu da dusula mali selama ay abulu da dusula nga me mede aywa kele furo min digara alala ni nye awara kuma na o kabo jemo jeta sa danga koro akabo du kolomo akabo minye doel menge o kote bamako kote malite aywa no ye chen wo de chen o kuma o angu yoro ni yere datule to yi aywa jenu ngo Muhammadu Rasulullah je kono bi farafini farajala afwate amanja ma miliyari kene matika obelawa
mali silamo kelema tige angele na koyi subhanallah je silama bede ayo bella nyini ngay ko kotigi tade foloy o kumana ami kotigi de laje kotigi jine ala qur'ana tigi muhammad chiba al kabatigi on dew akore ya da ba kuma kaun dusu kashi ngay ko aka kuma konna amma fo silama o tsaka ko ken na koyi aya silama o tsaka ko gala de amma silama fo ko qur'ana inte fuede ala kuma kande abi doy to aka kuma ma o de ko abi si da aka kuma ma o de ko eta e qur'ana e de ajiga ko ba to de ajigi ayo de dala nyini ay do ngane ala to nyona akana to kala ka washi de akana de ito aka hati kuna don zey ngoy ngana ndara ndu sufe abina masangla ka chenya me aya to abulusa ngada madiana mali famo kangamge mali famo fulo jimay jamana tigi adabe mi nabi ñaare la no derman ñaare marja ñaara tara bu le ñaare tara baduguna ñaare tara nin ngerawlu tela kuma ke jodi anga marfa tumu be na fu mo sura sura do ta bota ani president nu la olu ye sisan dawde u tetu mara ko do mata jamana mo o kama kuma be mafu he ay na ye politique man nunde ubi jamana halaki dama ñaare ikungo fle ni ka mali biseni ndanga ngoro ni bango sa daga koro ayi koro ni ikomi je yere atebetula dugutigu bla la krefe kana ni famo ya kurawye cloble nane o marfatu de tandalawa ama fo marfatu fana kanyama no hajimi président de la transition Dramane Ñaare aw ko deni wa ulul amri minkum aw de be ko kuna aw de be mali kuna Dramane Ñaare kuma ba de photo fliye ika jamana de dangana ika dugu dangana kadimo amuta kele boro mi kele tay silama aya nyama jo silama duna baw aya haklisi ko nganga ta yoroni mi fe o jera fe doni aw be qur'ane dame don famo fana ba do jende islamay nununa jamana nyama nuna kalfa mun nabi aslanda ka to ko ube qur'ane don o koni se nana da o qur'ane ka dai to qur'ane ka malkele ngono jamana kono jamana de dangana atigi fe ayala ka danga de sama kasi jamana mo ayala ka danga sa kasi président mo ayala ka danga sama kasi jamana tigi mo no Dramane Ñaare hashimi dangana ndaga tulunga pa fuye be ba don ningere de ka président kono Dramane Ñaare danga ay ba mako danga ay mal danga wande sa koro wallahi qur'ane ka boani inna lillahi wa inna ilaihi raji'un anga sigala je on ngaw kanga munge man do no baw waaw kanga minge ji jugoro kashimi wele anaka marfa marfa ti ala pembe misil to pembe anti misil ngalo hashimi danga mini anyi nala fani marfa terishla ate america mo fe mi misega be Dramane ebo do we de fay hashim faye ni ngwa mo gaye o era binye ngwa ka jamana dangana ka damo anyama ya bawde bulubi nasi ka fle ambe bina mali kono ya jere mala jere ngeke fama ya kono ni ngaki tlela ona kera kun e ka joro kan ka mi ho
amma fa gasi silama don baw aywa silama nyemaw hoko zai nyema bami mebe no Usman Madana Haidara ale darami ngano e Mahmud Dikoy o bora ani silama wa chama ko boulevard de Fedwa ene banandi wa kerawo aywa o jirali min dara jira Mali population silama de ka cha bay o de tara jira o ye cheyo demonstration de anga cha bay ko no dara kenaka wo keraw makaw malde be bo don silama ka cha bay ngamin je kanyo ye nade kanga kete en Mahmud Diko dama bana aywa aywa Usman Mahmud Diko to be ki nyumala upmi dramane nyare ani Hashimi wa faso ni yanzara ko adanga tando hal mamin dawa toto wa kera awdiga famayat lila ayi ala dalanyini ay matiga ma doni mani ala ce Allahu akbar ngadaman nyare Hashimi Goita aywa ay fewara min nyashamo noni danga ta kelenyi aywa ami folola o Mali atwa je silama be ayu nyugu malla kada kan ne kera malla kele silama jogulu do be u te foy do fali ko to foy do marfa to foy do mo na fo mo le jihadiste ou bien islamiste Hashimi Goita drama nyare wa karato ya ka danga batu ya barenge kasinga dayele oluje aina malikamo abe abugo haramu abugo halalawo be wele do kana malikamo sa kega barake mam bago tamo no e qur'an la singoro ka dai to ka katlaka o bla genye fe i ma islam tu wele wa Allahu akbar darma na nya kungo e folo Hashimi je kungo flani je jamana di mimo enne ka soro nga jamana fangale du menene du fere ni bitla kan ku ke wati kana ke silamai kana ke silamai fe kana ke qur'an fe ngani nganga ken wati na wa Mali kono gwando do bebe na tiko mi rebelu ato jihadis batomi ne bitla ka ta fem bisinga je re jahidi be wele kana Mali kamo Allahu akbar ko se daru wa qur'an de tro qur'an ka kam le ko jugu bakade Allahu akbar normal nyare nyado yeten na Hashimi Goita yeten na de ibuli ka joko ni de alo Mali bisiga ato je jihadisu be an afanga be mi hale rishu tesula Allahu akbar America tesula biu bla nyona Afghanistan wa ato agenda la on a menye butone do ni mina kepia aywa Hashimi Goita yeko soro Allahu akbar normal nyare o yeta ka jo Hashimi tay ayen nenya shi faso mo ola aw kanga munge alo ay kamale tibugo atineni hal kala ta washi Allahu akbar ngani salama dun baw kuyeni nyefo aw ye asigile jama ho wa ho min la jama tike nyongo ni jama ka nyongo ye fitna de wuli misaka digo in haidra ni ma wara daraka odo aw depmi faman nun zigi man nyama usika fwe wani te ayi ala danga mizan ko de nga adama de dimi ayo mizan flani Allahu akbar kanye shi malimu Allahu akbar ango frake jona aywa o frake mi ka kamale ka mine gure nga nya foto mi kala ta washi ati buga tineni ite qur'ana fe o te jago ite Muhammadu yere fe o te jago e ko ngey se dal mi ngaka minu ngo be qur'ana fe minu ngo Muhammadu fe iya dabo lu be du suka shilika mo o lu ka danga be ku mallawa nu be kelenge shim malimo ambi se wa iya nga faso de ko mo de ami mi nyini fe ye ko jugu minge o silama ulla ne jiye kono o ya fa yini television na
no kera je silama farafi faraje be wara ka fa a minu me ka jamana mara jamana kalfa me na ala fe oye silamo du suma ko ke no kera kawle ba fo nga ba fo ni ya fa nyina fe nda bene ala de ni do ko kuranete nganda inda bele do ala du suka silde kamo kuranete ala makanye silamo nya do chena asigata la mi ngora ni chen akera ka du suka shi wa mo ya fa nyina fe kadaka au bega kelete ku mala je silama bega kelebe ku mala wa wa je silama be de so ko Allahu akbar je silama to ku nyum wala minum bebe nu ka fe beye kelena fu mo jihadis ngo wo olu ka kelebe ku mala wa upe ma be mi o sora si be mi chene faso de ngumo o ikuma yake ka tier jenye fe o kuma lera mi mina de gre ka jo television jala akani nya fa yini silama fe onela ka tanga tegel la la ngwa ye atwadi aye kele sigiro ma chamatike mali silama au kelen datewo ngani ko re kera dufe taka nge famve o mayere misaka usoro badana haidra ningera edega ko te president wati Allahu akbar wadi gona ni deme koy abi fo kadaka ndema kelen koy mama ko la ilaha illallah rasulullah niyo ka kode onga jama ko wa to en jeli akunde so mo wa faka neke konte albi je silamo ba kan vle mali kono kumana fama uteiwa aiwa nu ya to je ngata amaye ka ya faini okuma uyangala tigede amse ga tam fama udati wodi anga falla ayo fali ndo ibeni ay mi ngala ti ngo rede ni boba ayo to sa fali ni au ayanyu mo la pe salamo ayabulo da dusula ayo to ala bulusa sanna sajru min haythu la ya'lamu ayo to bulusa mu halaki dondo tar ku be ayo to masabalo ala kasuma ngan no kay anga ngolo da dusula ay fali mo o dusuye nga ka fo akiram jamana kono maraw atwa maraba be jamana mina famo kanga ndike jebe kaye no kara je silamo ka nyekumu je silamo ka dimi je silamo ka danga o bo malikuna ngana mo ke au na jedwa am so tarakato kata kadange aywa ne maso aywa tata yake juma 28 le 30 katla kana flana ke ko farabla kata jira foi makena na ngara ni gecho nyuma nina bes gile bitoy baye mo balaka cheye jamana famo bulo jamana tigi an hashim yere u joledo abi ya fayni je islamo fe ayu dusuka shiliminge o yeta yade ala takuté de ay hashim yeti go be dama nyare ti go be ay kelem digala la ay bwane ala ci sa akana foy fo akana ko ngoli ciapu o ya fa kerengere ko fe katla ka koloshi kalbi ka fo malislam dimso nge kamalo nge la aya kala kamo akani toyi ayani ala to nyona ako qur'an ta ala kuma kanye qur'an ya ala kuma kade no de chewo che ako muhammad la ilaha illallah munabi ni no ala ko la sa toyi Muhammad digo ka ketafle aywa Usman Haidara ka ketafle ako ketade guни wa ma bangoy abitu ko famo de no fe o to se nyo jama chella aw bi tade u kan neke o je sema farafini faraje islama farafini faraje a che muso dimise makoro o yo lu duskun salole kadaka ay koke ay ya fanyinu mimi islama duska ay nana ya fanyini ya fanyini ya fa de ni ma mfana kwandi ya fa o itala krano fede mi famina mi ngajuni ala krat lela maga minane aywa ala kra pa ya farabe mo nga ko nayi maga ndutigi muso ala bulo bala so al kabala ay nana ya ko lo katige Allahu akbar ye mo ko akwa ya faranga kuma wara fo mede Allahu akbar doko ay kuma wara mo ko de maga ndutigi muso mi ngi fuma e hagli wara ko mi
ama aka jonge washi bila ka alakira bina ke Hamza ka ide kata tama turula ko fa ko disi fara ka asona biya baka tige muso mo ke kono yewa wallahi jando ko cena kuma aye ya kungulo kate ngawa do alakira na maye isun lal kata i kalfa do la kana alakira bi kalfa min anna kara dimseni hindu na boy andana alakira yola kana ya fanyini ako ya rasulullah de ne bo ke pam ne kunye kafir de binen islamela la ilaha illallah rasulullah era de ko ni duna islamela kaso ko jugu mi ge ya fakero ala grabo ala nangraba wo ye cien fode ne muhammadu ya fara tani yere min ga digo jeni wa shi min yeni mara inga hindu ka jonge ala kra ko na ya sur ala bulu ba alkabala ayna na ko ngolo tige sabo ko girna ko mungura ya nyafo o min yere bara inge ka soni biya tira kadi musuma kado akonona o chayne wele lata o ko chena kanga faga buy wa fa wo kal fado dola o fana kal fado dola ta ala kra yorola slamo ala kra yoro mi akashira anye jibora ako washimo iye mina ke fa ko jugu mina ni nye darika fa ko jugu misinga na nye korota o dem la kashila ne dusgunde bien bena ko bi digine muhammad la washe na ya fa nyini ne muhammad fa nyodo wane ya fa masaka chidede ne tsaka fonde ya fa de washe nya na madene ma nyini fe nganya ma kono ni muhammad nye da fa fe kana to nye ka daika ni nye darika bina fu ye bien tru duskuna allahu akbar salama o kan nya fa la jabe ala kra ya fa ka zoro bien tru le da ako chemo kana na nye koro nya fa karimo ngambe yo tongo fe fa fe nye ta fe ka daika kada kan na darika fone adama de salama o kan ya fa fleben washi mire akobe ba fa ka nyere norma mi o ko de ko ne kana na nya fe allah muhammad ya fara ngane ba nyine ala fe sa ko mana ko bodo ni muslima ko no ngo kesa muhammadu dusugun ka salo ne koro amale mo aw ni ya fa bo mo ni bilbili bawke ko ni ko do yanzoro angal na dige ni ya fala salamo aya fa chene mo beni aya to ala bulu aya to mata bulu ta annoka yandai sa angana ndo che annoka yandai allahu akbar misaka ama fo silamo to sika fengala ako ala di anga to ala mulsa ngara ta de qur'ani anga to ala ni wala de muhammad sallallahu alaihi wasallam ay do anga to bulu halbi aywa ala sallallahu alaihi wasallam juruta yahuda ke do fe ala kra masaka sara jona yahuda ke ne prem hor kuna ka doya sabo girna ku be ukaga ala kra ko hey aw ta be fanga faga muhammad mo aw ko hor ye chega juruta masaka ga juru sara o man juruti gonna no baga kuna ma fere ndaw ta fanga faga muhammad mo ay chega juru sara aywa sabo suna ga nyonye ka chega juru sara ko boy o ngala kra ko mana ka fone muhammad ye fende fone mo ka sara ga juru benna to ni me hangala ndo e kafuku kira muhammad tega singa koke la kana tay du sufe kele aywa buri ko narawum na kasinga na ala kira ga madna misri ko na kana nyengana ke sabo girna ku bamine ka bu ala kira ko he ni ndashi do ngui ni ndashi do ay ntoy o kira mige sabo ya toy ala kira ko ay jike anyengana ke no o chere nanay woy ba so ale ko du de ka koy jande nyingana ko yoro koy o mo fuy gëna koy aywa o ere mine ko nyuma ci islamera ba mamud digo aywa usman dana haydara afla ko li ka jo ane famo kan ni jamana hine bala ni jamana magari bala aywa ni vem yene adanga teku malillah ay o fama shite kan danga pembe wande churune do kapro ina ngap matanye fe aywa dine kilinya ana badiya ala kira yo jo aywa kirechon ya juru ala kira la ala kira juru sara ne ngap may famu
Ethiopie masake Najashi ايوه tunan magan ka toro buena la kirana ka sabo ka aku sabo be ki yere ni nga ايوه masake do ka hina anaka la dila ko sadma be ka dune muhammadu na ka bo Ethiopie ay tay masake la dil do be saba fulo kuma hijra fulo kara kata Ethiopie masake ngume ado ako wa anna asira sodre uku ba famu na ya nyafo ako wa yen nyafo chugumi isa wala na mindira chemi ngufora ni momo fa goyi wodo kuma asira so manga utu saka foi kala manga uyen na fulon so nganyo ka to di masake ba nguso ka silamo du mo ka segene kanu fa na jaji ko ai o chetani amal mo ala ke do ke Najashi hati o doyi o duwawo adubarayi o duwawo kama colonisation tuwawu ya keta ay tuwawu kal gouverneur masigi Ethiopie de ama yemra ala kera ka duwawu kama magana matine fana beti to wa gouverneur masi kuma na siga onve jugu ala ni bunya di ni ndugu ba fulani mo ala kaka do ko afaso edwenye atamana ate darai tlulu siga ta yemra kaka jugu kaka gouverneur masi ay do ke ni kadaka ay islamaw bismillah islamaw ni ji Ethiopie na te kundo kodola akon fale ni ala masongu shu aka kafiu kada kala kaka do be o boya ano dine o boronyoya e kado ala krayo do ani chrétien che ali yahudiya chrétien no fara kaka misri kono ka baroke ama fa no gole do ama fa ma janaba ko ala kranu baroke misri kono ku boku katu gala ala ko kula ya yana batu rai ko muslima tariku kono kirjigam nana diga ala kraka madine nala kreya abunya ايوه ka bafai ni mbe da jaji ka wala nyumai ala krama nyina nga bayin dole ku ne ka do ka fo kirjike ye dumni ke fo ka kono boli الله اكبر o wati nyige fleso krefe wote ala la kram so kumita fo ko fe jinga kono bolla chufe ala amasiga boli soro ko الله اكبر dlawo brifini o mindra mo ala krefe ayo beche الله اكبر mi to ko fle ni ko fle ala mire sa ne le wura boy ko kuma duma nga je kana soro ya de asulla ka bo الله اكبر onga maka dine kabu ibulu kateme nika o kuma na ala ya ka ale nyina na kura midlu akala ale nyina na ko الله اكبر ale ko amse kana tle bora dere ya segera kana minanga kruata na soro ala kira muhammadu yere sallallahu alaihi wasallam obeka ale bo finu ni budla ngode ala kira yere bulu bala ka ko a jole da warade ni ka sofe ni ka bo brifini ano dlaw ko te muhammadu yere bulu feniyawa kala no muhammadu bulu jome muhammadu bulu sahaba huru muso yoru ba fe mingo muna muhammadu madi muso muna madi kala no mona madi sahaba do na dira domo akira juri danga me jira shuro ayaketa ala kira ya ka danga sutra ay ke cege sutra chrétien aka jurute muhammad la boyela de ma bina ni pumay wo chrétien prêtre jojol de bey min dara soro sella dugula wala ko yado prana ci mi me monsieur la bi malikono monsieur zerbo de wa sergel sa zerbo en nga puma tañe fe
ne jigina ila mai kuma kamen ngoina Allahu akbar. silamo manga mi ji awde ngango ci Aywa. ni se daraw ka biblu ka ni silamo mo kuma ko yalla kara jawa ada ka biblu to be qur'an ko isa to be qur'an ko isa to fro de ni buye mi qur'an ko no o ta biblu yere ko no buye mi vome isa la ana baga qur'an ko no o ta biblu ko no no muhammadu ka qur'an tra ka se daw ka mali ko no chrétien o ko nganga kuma ngele la de ngani ko tra ko makena jamana flo de ngade ko non yow kabri flat do jenna neni ngule ka kele de da ngoe mali bo manan dugu tigu Allahu akbar. mali bo so dugu tigu mali so manan dugu tigu mali mi nga dugu tigu mali se fa dugu tigu ay wuli ka jo abbe ga dugu de jenna de Allahu akbar. flat dugu majere ka do dugu majere awde ga dugu ya wuli ay ka nyoni Allahu akbar. mungu so mi da sirala ngap maga meme ado on ne ko nade makete wandi da flat dugu mo koy abe tibari abo manan dugu tora Allahu akbar. mama era ko tora wa yamana fado be ni jenni de ni falite Allahu akbar. ninga pamaga ku menado apmida siralaw Alo. nga alhamdulillah ko nyafu yeti koro Aywa. anya wala television do ko dugutugu ben na bamo ko ya kana nyaare la ko mana fo dugutugu bulo do nyom lo ko taje mana ko ngeme ko kono kwa nyafu yeti koro agara jodi man ne fo na keng meta damena na Aywa. fitne ngme da sirala Alo. nga on ga duguma jeni on bo nga duguma jeni on sene bo ga duguma jeni akara flow de la akara ka do la ala ko aya sigi aba besro amam besro Allahu akbar. o kuma ko Jean Gerbeau ikma ka nga menna katmal islamu ka katmal haydara ka katmal mahmud diko ka kadamunga Aywa. aka jurute muhammad lafiu Aywa. Aywa. kurana isa fo ka bunya kamariam fo ka bunya Alo. ni se nana da o kurana ka kanga mera o kuma na dara bibli era ka kun silamo bu jo ka amlewa silamo no yo ke ay alakra jamba o tiga alakra la Alo. yahudiyo chrétien alakra maso ko wal ka chashikun alanya fo ka ta fo kana yahudiyo ke doni al atwa samaro bla la nyona bebe aki ta fasaman yakubo musa de gafsa Allahu akbar. agona lerbuke yahudiyo ke bugo anana fa alakra chef la kana bugo ne kasro ne ma fo no musa de gafsa ala fana ko twari muhammad de gafsa anyo zoro dira alakra ko yahudiyo ke balla kana fo ne gafsa musa de ibi chedu skashwa aflaben misa ga chrétien abalna ngata tega mo Allahu akbar. ay ni atwadi adomen mi je kono tani Alo. aw tapanga duga islamo de tan muna kada ka on yuru dine do de Allahu akbar. ni mingera qur'ana na kira bibul aw ba ka tugodi Alo. o kuma kina fa kira bibul dila ka famo wele ningeba akana so akata kada ka ay danga nyini ka se jamana mo on be jamana kele ne ko o kuma be nganga minge e Usman Madana Haidara ani Jean Gerbeau ani diko aw dik nganga fara nyonga ka Hashimi atwadi Dramani nyaare ni Hashimi wele wa danga do de wele la ka jigi fasoka wallahi aw ya do Qur'an be sekola Allahu akbar. aw ya do bibil sekola se talo ka gadai to ka jamana ngono muna masiga nyombe ka fama ka ta atwadi jamana kalfaminu na ala fe bi utata ko nawo nga danga kera jamana na wulu de tlela de aw de ko wula sar aw de dine mawyi aw de Qur'an de daraja do aw de bibil daraja do nga makede Allahu akbar. o mo malikara nyon labla jamana Aywa. no de kera kun da be kliyan galondo Alo. o kun hakili jigi doni ye famo ka blasara di kono Alo. misaka mahmud digo zanzerbo ani atwari haidara naw kun ye ninge kaba o kuma nye mi famo flesare Allahu akbar. ni malik ko ka duye danga mi bo o ko islamo dusku o do atwari o do dugu mi bo dusku na o kuma ta ka bo malik na ni famo ka mine ka jira jembele jelela a bolo fila dala ko ka yafa ni islamo fe ndabe ni ala de chenni ko ala tate qur'ane nga nya do abidi ko ka daga o ba fe ni ala kum hono mo suratul anam na ka fo kana jotu ga jone ni
ngwa ko de ko kadaka ne ye jone ni abina fo akadi jotige o ya nani imalai o bita ba feji bena ko buta sara o kuma ne sai da qur'ana ka iya do yi sai da qur'ai silama ce mana musuma disila ibodo ni dai to qur'ana ka iya do yi sai da silama farafini faraje ye dai to ka o jumara mi yasma chugodi aywa je salama be ga dimi nyashine mo ina la to bi yasma darwana itafe malika nyasma wa hajim go tafe malika nyasma wa wani kwa ka nyasma sira jarale flani minu nga ngo dema kella mahmud digo zazerbu usman hadra madana hadra qur'ana ni ala tay muhammad ya ala tay onena wo be muhammad fe ame qur'ana fe oneni ngami sikaga je islamo ka dimi o nyebi bo malla sakile silamaw cɛla minnu tɛ foyi dɔn bomni marifa yɛrɛ ko n'u kasuru mali la kaban u caman fana bɛna fɔ tiɲɛna a ye yafa ɲini kaban nka n'o ma kɛ kun n bɛ sigi a ka wa a ye sira dayɛlɛ boko haramu ye ani boko halala ye wa a b'o cogo kelen la diɲɛ silama bɛɛ o bɛɛ ka dimi o ɲɛ coro bɛ mali la min ni ala ka danga tɛ kelen ye a bɛ se ka min kɛ o ye nin de ye nka k'ala ka danga talo ala ka danga ko talo ka bɔ mali kan n bɛna se o de ma sisan ka danga da cɛ yɛrɛ la ye darama ɲare e ka baara de y'o ye faama fɔlɔ de ye san duuru kɛra san dankɛla ninnu n ma da o la tile kelen na n ka n ta kɛ ka taa ne ɲɛ b'o de la a bɛɛ la o kama n bɛ a tɔgɔ ta n bɛ segin a kan darama ɲare faso hinɛ b'i la wa a ka ɲɛtaa ka di wa a ka yiriwa ka di ye wa a ka bɔ danga kɔrɔ ka di ya i ko marije ɲare ko buru ɲare ko baduguna ɲare bamankɛ sabara dumali wa wuli k'i jɔ kelen e ni hashimi goyita mamadu diko usman mai haidara c'est Zangerbo ala ne kaw ka nyama ya tlela abade kay koy na fro wo wulil amrikum anaka nyemaw nyama ti dibe ma ala faw wa kungo ni mina sira mi na make ayasi aka danga kono maliye o jume aywa awde bo ayo ke ma nyina mo ke ma nyina o television o bana ala cha ala karsay ni minge mahmud muhammad dambele ni minge ala ya do ma jaw nyanga setani akira ka ba anzinda labi azeta la sini amma jani era bodo o danga mi nga jamana soro ka daka akira nga marala ala ayo jamana marade damo bi amma jani yo do kuma amma ni fe danga yi fa so kishi ka ba mu adan yere lay allahu akbar darma nyari ka dogura fle fo alay hashimi go te ka dogura fo alay Zangerbo Digo aywa Mahmud Digo Usman Madana Haidara aywa aw debu blasra kan nge misaka aye ninge ma nyina mo ka ma ina ka ma television ala nye bala nga na man nge misaka aya sigaka manu nga nge wale dugure denge Abdou Abubakar Digo de do ale ukalla hala worobo aywa ubega qur'ane jeni yoro minuna qur'ane ni jenta taniwa bomo nga de be ka fo allahu akbar ubega qur'ane mono ka bla nyige kono yoro mi yoro be ubega ku seda ka yoro mi mbe maldum allahu akbar oh uyo kekeli minge dogola na majira aywa ala ti fama mino no fe ala ti jamana tigi mino no fe nga mingera kene ka pambara jamana tigi mina ne do ala fe hashim mina ne do ala fe nda dogo ila ni mamma fu ya yi jamba akere de ka fanga kono toro no ye faso soro physiquement ibi giri chugomi ninga nafa ya ve ko be ya ve wa nindanga ningere ka tledela ni ma wulli ngania takabo maliga ka dakuriya fo daman nyare atoka di hashim goita wallahi o mana abina fo aw ye danga kani ni mali de nga fole fle ni matini fo ni ka tabla ka fo
wa kapina andana malla ma foy fo folo ka fama day kenaka 2006 ne do ko awmo ngu ye gulam ahmad nene radio tgadi dambe ne islamiki asra nyata tay sangele ay lettre di sebe kadi ho ko zay de la communication ngo ni ngomi meka ke ata gulam ahmad do ahmad yo ko do malla ayu nene bi ay gulam ahmad ngo nu nana da islam jama kul wara mo faso bi nyami de ni zabane be ayr shifu laje ko kala da mele ya lettre sebe amma ki se chika flala ni wona be to bi sahaba nen nana damine ngila ka se maga ngum Abubakar manga ne arajola wa amba Aisha manga ne arajola jamanan na de akanu bo kacha han islam jegulu rado ya ka ba ko ka tasray akay da jogoro ngani ya fo kene ka ba iya da min Abubakar no Umar Aisha ko lu du sukashi o de kacha mali ko na ka me ma to ga famo akana son mo amma kuma koyi munana dawga be shuraka blasman madana haydarala wasro ko zai jama danga do ka ni ka kuma dugo be famo mana ko go hey abaga chemin doya facebook no nga jenno mal islam ya nyama danga niyo danga niyo tuma do fomo ye mal do islam do ko ya digo afu ka to ado digo ma kuma ngap mama mede aya ta demna kana bani abado ko fo ko be ko pumbe wa ko be ko fe aya ngasi ko be ko fe nya feti koro abura dana se gindo mo e digo mo dai da kwala aywa oh sisa dene ba jumen dro malla ko ma do ya be mi ya raum dew hal ko sana umaje ko kam bo malla wa ko ko zere mo ke hango hey subhanallah ate ko jugu dabla famo fona mo ko mashima mo wala ko mali tato atato ati nunga puma me mi wani fanjede oni sahaba nenna sahaba wajina ala kraka sahaba ni sahaba nenna jamana mina fema fo e mona ala krati nenna wajina na ne Allahu akbar jene sirabo nyene voy kam na wati damna nyare ne den voya hashimi nyafo azurete azurete prezana minu me prezana ministre na fa ona do be chere fanda ya chere fama ya chere onde mangonu nyowa ngana manga puma me abiga mbenyana ambe foso inde do femi ke defa so la mbeka mleko de fayni oni ni medanga danga forla nyonga ningwa wati ka fo nene bale bina nene do nola de anse do tlemoni ala kran nen fe yo qur'an nen fe yo do wal fe o make malinde kono ya o danga jumen dura ko manga mali sura be mi maldew nye kangarda ay jamana wara mo la goshili dabla ay jamana wara president la goshili dabla ki ba ki ga president la pasangwa kana ke ayato ala te islamo kelinga ala e maminu de islamo ye nu ka jamana nyemaw ye ala kira ko ay ma nyemaw boya anga transition wati kuritan wati magsal bi nena ala sandra mabi wotra bi neni yene ko dagi buri na burkina gani jeni yere tura ma bal afrique kuran etwadi niger president bi neni facebook la ko beka o transition de me nya fa nga kato ayato na mato ala bato akoro mali se pe beni mali de barkale do be maliko awna ala ce do be maliko na korana bidda adama de se koro jamana mina ko treki kadai to jamana ko umma kele ka kuno jamana kono barka be mi adama de bi blay to fa ka kara ko di nyen nga nga kato walla ivoriati so ngi sera korana ka en ivoriati so atiso awaro ndenno ko ngadi nunye niyo ke abudu sukashi hanna ba daga kay dugo atabla kana akada ngai burkina beti son mo senegalati son mo akbar seraniya son mo
o de ma ko malla pay beni hey ya barka ne barka be mi sebe don ba mun yo do ka do ta borta do de labana nawa adama di yere fusa to kuno ay sabali ma to bunya am mana ko du ala ya labla ala ka labla dini de am mana ko du barka mi aywa maliye bome kata dafa jomono fa wona ko barka maliye jël be ko wari aywa olu min wo be kamale jël balu ya ngura to ma ka nyire jabo barka be mi e bori ka barka jibana ka ta barka nda jibana ka ta ka e ndala je wa ibazro fana wa barka do na yegui he nere maldede nganda chugo mai amande alai ngana mene ko ni da waka to do ya waki yere alaba jira la foyi ite foyi wan ngale fle male kono malabana ami sika ka fo nini gosu ya kera beti singa ke ma fo baye selama nyama de guli bana ulil amri mingum kata se famo mo onni kera nango ami selama duna bon dimso no muso tu yere mobi fitnati dasula o wasraf leni aya kata ajia che aya mina kana bugo kana washi anyu majeno yi ani ala de be nyona ayo ngai nye selama du suka silminge ay ngeta ala ka danga o fana bi bom mali kuno to mi aw de mal de ba ko mara kuno ba karaw de mara kuno ay ya fanyi ni ala fe ka ko ala che ni ngojugu minge anda labi anda fala sini sini anda fala shwa da ga setani aywa ala danga mi tache mi nayo o de nyine no bi ati jamana nyima wuru to ala nya nyine fe ko tal ka banga o yala ka danga tani au kada ka kera ko marade kono o amene ne akai ya fa television nyini nyini television kada ka ale yere bla facebook o kuma na ka adaba ko yes la mako dusuka shi o fana ya fa nyini abana Christian o film ya soro nyofo na nyona wara kera aka na dade a fo de mo mbebe jamana ka herefe a fo de mo wambe dine mo anti so to gato nyanyana nga o makuma fona mangira ji jugoray na mangira ji jugoro neta alaye ani cheula na makuma wa kuma ko de wa islamo ma faye ni goshi tarake eglise do mali kono ya ay wuli ka jode kada ka orbe qur'ana kono ala krat mi kanga da hey atata kala yorola Christian ka ala batu so yahudi ka ala batu so mashi kana so mo yala karkala tilika wa qur'an ay rabbi fo yahudi bal salawatu wa biyun wa masajid nalaka tanganite annaka yamra kengere nyangwa sura eglise mato atwadi yahuda ko yoromato wa misrirat nato وما يلك رسول الله عليه وسلم يهودا كم ما تورو يا توالي يهودا هم على كرا تورو أيوة ورته مين كمونو موكة أتوالي سأقول لك أنا دي على كرا مو يهودا مسوكنو على كرا كنا فنغالا سأقول لك ما نك أكيد ما فالي كمو على كرا ويا فاوا shimburo kan ajugu ye flake bire dabali gadi flake damo ka ki jajugo bela kana das shimburo kan ku dili woni aya da ku ugirna ko babana shimburo ko ayindo aya toy aya ka torbala de no ala kira sallallahu alaihi wasallam cey ndanga bugo bo atanga fabo ay sabali aya bolo da dusula anga to ala bolo qur'ana tigi anga to ala bolo muhammad ciba anga to ala bolo alkaba tigi Muhammad atwadi amoke Abdul Muttalib Abraha ta ma fa bin alkaba ciwa anani nyame so atwadi samawi
larabu ma deliga sama e kabnu na to parti be yira ni be tara kulula nga ma dugutigi Abdul Muttalib ale segira kana kanu kuma nyonya ya no te hakli sigira ko duguti an duguti na kuma nyonya ma duguti gumo na Abdul Muttalib ala kara fa asra ala kara mabange akwa nya balawa ay baga minu nge nyonga de neta de baga ni na nga baga no ko dugutigi ina ga mungene on nani ka alkaba chili de kamo ibi joku etwadi baga adame aka hornya abdu jegono mi anna mo chili kama ibo to ko baga mza maga duguti ko ala kara binake subhanallah amoge Abu Talib adu Abdul Muttalib ako abragar chidi ma ko inya balawa ako baga yene tade tigi ba alkabala ay tachi ana tigi na nyana boy Silamo misebo kuma kale ka Mahmud digo aywa Usman Madina Hedra Silama tobe je kulube inna lil qur'ani rabban inna li muhammadin rabban inna lil ka'bati rabban yahmihi ala yawladu taw inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizuna qur'an tigi bina qur'an tanga alkaba tigi bina alkaba munabo Muhammad ciba munabo Muhammad la anga pew akana so kala ka cewa shi nga famo ya ka mine aka television aka ya fayini hey denge make pmaina na baratala che ki se bleni de forta bleni darman neta rebe françois be ya ni mawli ki jo we ka jamana dangana o jamana bita la ki kono ante nyes mana ka koro balotei fado mena nedu dimso ngu sebeke nga nyebe mina nyebula nini mina faroka nyes ma dobe mi nyes ma sarabe mi ni be franci jigi malikono ni be ya wo wuli ki jo hane dormo mata no fe waka bara fole fly hashimi to ben na de tradition dokarala nga labandoni ni mawli ki jo ko mi yafa to ni draman kan yafa ni krengera ni ala fe katla ga chemine akan yafa ni islamo fe ambe ma maliko no ya nyafu ye ati koro alhamdulillah summa alhamdulillah aywa wala kraga misala minu nyodi islamo ango laje aywa anga nsufa allah akbar ka to alamo ma nyina fe ala kre yafa suga mine ka soro a dimine mbadu ni tara idu no fe ibala je koy ala kra ko chemo roro nda fe ki ye nga nyafara ala ayala je sa ayo la jaw ma don kuna yara wona fana kuna yama on bolo bide allah akbar ni kuna yara mulo wallahi nga setani daguri ala ba aywa Muhammad damele ko ako Qur'an te ala kuma kanye fiyewo ko wato Qur'an bi ko juga mala ko ngalodu Qur'an tsaka foyike Qur'an tigire fi kula aywa ko kuma ay do anga to ala bulu amma fo silama o tsaka fengala ko ay do silama o tsaka fengala sa mali silama o tsaka fengala kuma ta je silama mo ayo kuma ka ta ako danye koro o kuma nga keleto keleti yere bulu on de on ye krefen de oni konte keleti rere alay wari yoro fe ngara anga laje akara to kala ka washi ala bina alike tamashe je kono wari yono fo fe ngara ahmad yalla pakistan kono khalifa ni nyamara di taro misru jeni ko kono jeni dimine kamelen kana ubi ko huzuru atwa nyiru kata sara ko ay lame be ala nyabalo korana tawtay misri tawtay sa no masajid lillahi nu taro misru wolo kata suma dola kawto sella ni do boro weche nga ko na fa bata sara amado mu tasra ko ngaw nyaju bora ala na tasara minge afadu rajena ala na tasara minge adugara jena wa
silama masala fila koro sabali kakuna de ngade katimi ala banguna wulu ndakuna me kallase shuina odeni amani ala fe muhammad kono baw andu suka shira bien tournana anga sabalta anga di alamo ala de sinna wosa kura katama anyuru dimine ka fama nyere wasa wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh ndakura no def mbey kallase kuma ama anyine albi jamana ala ka suma ja wanji minu me jamana era kono jamana ko ka ala e budo ka temanga nyamo e ka do anu ce oh minu me ni faso kalfa mu labi ala wani ngoy usro ko yi ni ko def la ka sirafu yi duskunu mo duskumi no ba bara kele sawu fe fe nugu bulu la mo so faso yi aka bonne ne kono ala o baraka wi setani assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh alhamdulillah suma alhamdulillah radio lamebau farafina kono ani farajala malina lamini belajene nintuye kono foni kenangaranye malikunga watasi jihan seleginani fam belajene ma corona kala hala bayin kunga mina tamana malikona inshallah ngata mo bafa Sheikh Marmaz Kulbali ye atako koloye inshallah taala ngajuru amna alabla kaseka madama dota bonya ani karama belajene kono doatina ngajuru alabla lembe 20 92 39 20 80 12 39 20 80 12 39 doben ngajuru doatina assalamu alaikum alhamdulillah kawale rabomi sama ke bismillah Lukman alhamdulillah aha amin 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 insyaallah amin amin ya jazakumullah aga do mun halaka hina ana hina malla amin amin amma Allah de bakuno amma fasodo ko ya zoro de Allahu akbar ko dabe ne jula muta assalamu alaikum Kulubali bismillah alhamdulillah Sheikh Salah inshallah mashallah Kulubali alhamdulillah Kulubali amin 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 aha Allahu akbar aywa aywa inshallah alhamdulillah mi yatwadi kulbal fokabo kulkuro ni bamako inshallah shegna hawa Sheikh Salah adonga fo nen gosuga kera ne fara ulul amri bebi jaga dusuli ko dugu ibita aya do ngalaki aywa musa yi dusuga suma oyo dakur yawde aya nu physiquement na ye muruta kamar fata silama ko ma ay falle la nganiye dusuga jiko dewu no uturu aya minga o tedda luyebi de nga che ko minge e mani ay zo soro am singa pine do ala ga jene ya na yi jere kala soro am singa mugu re chala o dusu de korane mo fo o mani zugu ya kara ne ala ko ulul amre ka ya nyama jo aka to nyema wulu o de ni o na atorambulo atfal subhanallah aya non de bo dabra kala assalamu alaikum warahmatullahi aywa ko domen ne julal sa 20 92 39 assalamu alaikum
Assalamualaikum. Alhamdulillah. Sikaso bismillah. Abdou Demba. Alhamdulillah. 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 Inshallah. أيوة آمين أيوة Imam Mahdi dalam film Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waalaikumsalam. Jazakumullah. Ni tu isga sona lamni ye anga foli bu ye watina inshallah. Mi ye nga juru arsa Allah dale be buyani karama ko do be nga juru la. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. La juru masra sro. Assalamu alaikum. Famille de Djoul Al-Sala Blaleme, Bouyani Karama 20 92 39 20 92 39 20 92 39 Moura Bichiri Tan Anifla Bisaba Anikonondon Kodoben Medula. Assalamu alaikum. Awile Kawami. So bismillah fadal. Ebi kan korota doni. Aha. Aywa kawile kabomi. An baraji. Aywa. Aha. Mashallah. Alhamdulillah. Jazakumullah an baraji. Amin amin amin. Amin 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 amin. Ajaranya. Jazakumullah. Jitu basana ba bakar sabake foli be bawa kante ka foli be inshallah taala sama morgo ka foli be Tamorgo jazakumullah. Dawla jula. Assalamu alaikum. fo fana ni mizati ka foli be Assalamu alaikum. Wa alaikum salam kabile kabomi. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ajaranya. inshallah. Amira. Aywa. Alhamdulillah. Amin amin amin. Allahu Akbar. Amin 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 amin. Inshallah. Bambera anu baraji ka blan hayra be seguye ka blanga fo. Alhamdulillah bebala. Jazakumullah kami blanga bele jele fo. Jazakumullah. Allah ka hine tangi sangula ya Allah. Farbe inshallah. Amin amin amin. Min ye ne juru Allah blale me dabe ne juru. Bambara ka foli arma tangar fana ka foli be inshallah. Kawule kabomi. Bamako bismillah. Aywa. Aywa. Ama Ika kuma ima famu. aha aha aywa aywa jazakumullah Ami fo ika wala manga be ya ujole be ya zaningele burone be o zaningele kun wari woro be ya ngo zaningele do munya on jayay aywa
kada sa cogote te ya no na tay be ko jumano la ko barakatul la ya ni do kuma hakla fa nalu ni do opma labla de kera jamana en kono ko ni wu yen zuga fo famo kanga ka do ni de on de mena inde abe ka andangan de anyo de fo ado hanni barkata bana o tifo ka yara jira a fo de mo yara jira ni o kala bi labla ne o de fo don ba do ko so be ni yere korta do ala bi jigi yo bewa arama de ko ni yere korta ka ba ala bi jigi an ga ma kar letene bu ne de ma nga je kono bi an ga ma kar letene wa foi te maka yada adama di ni da ko ni ta e may ala ko qur'an ko inna allaha la yuhibbul jahra bi min al qawli fe kuma kan do ki permere na ido kake sabo nen na ya ina la ce o kan ga kewa o barka jamana mami no fe bitla ki joki bi ina la ce bi daga bara ni ga samawa ni ce fo suga de kala kada ala o ba to ala bi ya famo na mbe tura o ko ju kero no fo kanda de ala ko dila ko ni ko ju kero ko jige na mapma ningo ma de shola fatama dama ale moram bi dan fatawaha ko ma be gushi kadaka aw minu nga mapma mapma ne ya fo kabini bite nzegara kan ba to e shen folo ni nu voba o bana jamana ko jamana me halaka amal make no bora e akoko ka tu nyama ko nyama ka ngam nge e ga nyengel fulana donga fa ne o fo ka bawo silama nyemaw aywa olu de be qur'ane dame do o be muhammad dame do wel ka be dame do ni se daro qur'ane ka o bi shi jamana famaw dem o kanga minga nyode foni ubi kamale ndemine abi ya fani je salama berjele fe flana abane alache matiga do ani alache olu ro famo ala ande chefa ka kawalina no kara oye olu ka danga bunne te iba sura le do na kuma konnana ni do na kuma konnana o de benziga konte net la ka ba famo kanga minga dina famo kanga minga ni me fara mal magenga aba sura e do na kuma konnana ni do na kuma konnana do fori ko kon dan la do bela ka ba nga afole nyini famo kanga minge o yenne dine famo ani atoy marfatigi famo ni atoy la ratigi famo be kanga minge ne beta fuye ka ba wati banedo minye nga juru ame ma fla nyonga nyini inshallah ko do nga juru assalamu alaikum awale ka bomi alhamdulillah alo kawale ka bomi bangoni bismillah fadal alhamdulillah Allahu akbar salam Allahu akbar Allah jangan amula en efeke bana chedo adonga fo mi mana ka faso jaga sutra lebuga alebo de no fe o ti fenyo ni faso do ma chen fo nyo yanga kudo dabla amanyera chiro ngatadi atina fo je kono ala de time mal de ala kelenda goy al islamu abangono ko ango gada ala kadama toga fango de bo ango la je kono ansara be la haradi ngana kagura la ka here kay kadama toga la no do torosh ibn muhammad soro je ngono yanno fango de fam o kuma mi do ke kasse kango ka ma démission fe minu facebook ka dimana woro président neni ka foku be ka hasim soutenu ta soutenu au contraire o ba ka labla de kadaka o mande alay on niya o mande alay kun jene ala hashim de man alate ngo do no nga sarko jene amena bay alate o namme ko chefo e ba kibi fawra fola e bi jomana de bla de ngakono o tikere ando chento yi namme ko nanda ko chenga o ko re ko jomana teble ala ka ngi ka bo mo amin ko do ben ngajul hamud assalamu alaikum assalamu alaikum assalamu alaikum assalamu alaikum sende ka do ndi mi roja e ga lama internet fe masha Allah ay sha
aywa ami telephone flata ka fanga bla daga wati sira ay ale bi tam bla ka tlaga sigi mobil tamulu bi chen bi tam bla ka tlaga sigi assalamu alaikum aywa ngajuru ame ma flanyo nata ka kita nyugri wati kona abana mane inshallah 20 bul fenda mulo 20 39 moa bishigi ta alifla bi saba ani kononton ma fla laba ame odeta inshallah anga mamru munum bana yoro la anga folu be toyri do be belajele ande siga tawatake kadaka nanga mi tawatake amina do ko do na famba mana amin ngira dubo kono amin ngira buju kono anga do ba belajele ala ka hina belajele la chama ngi jadi kala bawi anga wati sira la fe wati sira ami do ka ala ka sabalde ani asomo belajele mo ala kana du barka tawfe sidna baraka sallallahu alaihi wasallam dakuri ala bana amsaka ya rabbi ala jamana ngishi jamana indanga daidu samani ni kema ka kalfa minu nabi ala udeme usino na buluna nu danona darman nyare wuli ki jo hashim goita wuli ki jo jamana aw fla to de be dine ma ayu blasira ay do ngamulu dan sula sabali aka kuna nga de gatimi ala kasuma ngala no kay ala kasuma ala no kay ya ngala kono ba ene sabal do koy albi ala ka sabal da assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh